Enenthi nimathuthw'a kukwata Mbau mivango yonthe isioni cia nduani nikenda imatethye umunthi na ivinda yukite ni Uthuthyo wake MCA wa kangundo ya yiulu Mathew ndunda ula wakusiia kunewa mavalua kwa amanyiw'a ma kompyuta kisioni ki Kavindani kau amwe amanyiw'a ala makwata mavalua nimaelesya kana vena vata atongoi kukwata Mbau maendeleo nduani ta kisomo na kuongelanga milati ya kutethya mwenenthi boni motesya nilivota Uthukumi isioni cia kangundo na matungulu. Ndunda ainena nza wa kanisa wa Katoliki wa Kamutonga olawe kangundo ya yiulu itina kusese soye ya kunengi mavalua amanyiw'a ma kompyuta amenda Enenthi maikavuthia sie maundu onthe ala mekukwata kuma kwi atongoi kana kwi makundi makiene na andu alangi menda utethya Enenthi ni cha kutungiania vinya vamwe na mesilia no kana mavikiana kunika nthini wa maundu ma kimikalile twenda ukulia mwenenthi kila kinini ukwata vaya kiutethya chonse nikwithia ivinda niyo yi kwa utwe na utanu munene na kukulia mwenenthi at least to combine forces together. This is not all about politics, but to the ground itu ni kanandu maitu metho na computer no wao na maundu wangi tu kuete nziani no tuete maundu wangi ma driving no tukuka na catering and so forth. So ando makwa makangundo north yumei muke ivinda la netha yuna nina bina ni Uthukumi iseso ye hawatakana kithitoni cha kutethya Enenthi kwenese mundu kivuthukanyo kwisila ngwatanio ya makundi makiene na langi ma Silikali wengi kuthengia ngise Uthukumi kwi Enenthi isioni cia nduani tukwatiane tuongelele kilio kila kingi kuondwa utrain andu maitu na twinotanu ni kwithwa it has been a good progress twina alimu maitu na twina endwa maitu tukitungia muvea siai alama ne committee yemanenga siana mwana kuondwa akuka kusoma tuitia utongoi kwa Enenthi nitwamanengie surety yakana tukaungamana mo kindu cho kila kimasaku tukamonsea na kila kitema saku kimatethya tukamamandhia umunthi nitwamaete computer training last year for more than 2 months andu maitu methe meisoma computer na umunthi twiva kilioni cha kiliku ni Kamutonga nitwethiwa na good graduation pala pass out cia almost 148 mabikiana ku graduate computer training nitutungia Prince Institute muvea ni kwithwa is a foundation we came across na twethiwa na kunena ni akuseo na tuona kila kisioni tukuete mwenenthi amwe amanyiw'a mevwa mwikana seima resekana uni uniko kwa kwithwa matena ukwati mwani wa kukwata masomo mataya ngi matene luvya sia kuthikula matonya kukwata masomo ama imatetheza kukwata mawia na kuiandika mwene ikulia ngiethwa venzi ngi matonya kueto maundu angi matethya mavikiana kuthengewa na tongoi na nitunavikia na kusomethya ni alimu maitu na nituonie twendene sana ndu kindu kiwila kivikie kwetwe ku kisioni nituvikia na kukwata opportunity za kusoma taithia andu amamwe kanundu bala turonosomea bakuvi ni kangundo na kangundo ni basa uitalia kuma musi ku kangundo no tumia transport na kwa ndu au mheshimiwa avikia kutwete kisioni na nituonia yekanesa nundu by transport na mbesa ila yukuiva nini kwa utu ya siani muvea kwa mheshimiwa na director ulovikie na kuona apikie na kukwata na mheshimiwa kanda mapikie na kufanikisha moradi usu ndini wa isio situ gutungia ngai muvea nundu wa ibisoji utunengie tanarika nundu kisomo kila tupikie na usoma ningona kitha kino tethyo mwingi kwa narika maitu ala matinda matena maundu makwika nundu ni kwithiwa mundu nwathi akambia wia wake wa cyber aketethesya kukwata cha kumutethya kila muthena kila kingi ni kulia mheshimiwa waitu aende na kuete miradi ingi ya kisomo takini kwithwa no twathitwe catering na kwiandwa ingi vandu ani metelete kiu nikenda chuke kwa uni mukulia ivinda yiu yabika atu support na mbesa siani yani kenda andwa ingi matone kusoma withie no meyukilie amwe no makwate mawia mau wikundwani na tuyende ya nambe kwithiwa makwati kisomo kimavulanite amwikana siai mawatakana kilo kinene cha sini kuthuthia amwika kuosa maundu na uito na yukithia kana maundu wa onthe ni mamatethya nthini wa nzeo cia kuyana na kwikwatwa nthini wa ivinda yukite nundu amwika nitwithiwe netambia seo yako mamenda na kumoni undu maile kwika na itu tandwa ima tuose tambia yu tusome ni kana tuthithia langi anini ni kana mapike kuona kana undu ni waguo na wina faida thini wa maisha mo ndienda kwasekana kiuke kindu kisio nthini wa kisio kitu na twenda uboya
etha kwi atongo yangi metha na such kind of initiatives makoka makatwete tikasoma nikana tusioke tubikie kwete maendeleo nthini wa isio sito. Mutongo TV kamutonga kangundo ya Yulu kaundini ya Masako nyene toboni mutesya